or look at welcome Konusia kami Sunday school kan sa pagmatay time sa pentatok the training and nampak real good creation. Memoriam kids officers kan koros pasamul look at kung koros tane Santi the tane komagata Christmas program and bakat. Ang subset ay yung chay nono and kapag niya chay o chimata sa pagna chay rin kanina ng subset ng para. Tukang pemijat orang yang kuih, dan lakukan atau tak bijak tak, kita orang yang kuih, tahu saya itu kamar lagi. Siapa kata Allah kuih ini masuk dalam subset, kau nak Christmas kamar saya. Sisi ini mana? Kali ini yang kuih, kamu mencatat harus, kamu ingin mewah. Marahin tempat yang kuih sana pun, dan para marahin kuih, enak kau. Katun sebenarnya susah memang kita. Katun tahu sesuatu yang akan menggunakan harus aturan atau katun kemudian kemarin sering pokoknya bersama-sama saja. Sudah kacangnya kemarin jadi jangan kemarin sudah kemarin bukan apa-apa kemarin pun san nanti kan harus betul betul jalan baik ya dari kamu kan harus pilihan baik soalnya halangan kamu subscribe subscribe kemudian video lagi dengan apa itu and subset and sampai macam program and so from kawin nasa nempot kakeleven kicay nyacay dia ko kay pasang palong sa arian subset menuke nyacay pagkatapos ka ang kakanyacay o kakeleven kicay ang nasa nempot. Ascoltato molto più divertita so to speak the woman in that way it's a joke more wet it's one wow buka tem buka kurang sama cai watch buka watch yes watch kala wangki senior ko namanya macam cai warung ko wan warung ko wan ko dede la cai Sounpadahk Santi Skuhl officer kan cai koros mere Sounpadahk Santi Skuhl wow and kafe itu koros and rasi macam dan perang ya ay kapeng lap on sama cai coach kue cai Sounpadahk ya so kesempat ke sabrinan kamu so kesempat and tato mengi kamarain ke serita kalangan ke pukawat sanya orala
and ranwich isisis ye maranyele. Nan matu limawi sa tayo nasami, may makamarang sangka. Kapuko ko sa wanwich, sang niya chay poston o kameleden, isisis ye maranyele. Maranyele, nakachapacha. Kecailan ngongti, o lalapatya yung forward. Katagiyan sarikan, tuan coach o sa kulme, Yeros, Jesus Christ. Tuan tip o kapan tip. Maraming sises nagchay sa katang kananayer, kapatsuwaner. Kecailan katagiyan sarikan, nikanene. Tuan coach, kecil nak tolong isakis kesembuhan orang serikan gay no soju. Pria Sounpadahk ko, ngayon sarawi na kecil kawag no bisa. Acay jungal buko, di katakian serikan, buenalan kono. Otuen polula o poson isises yung kailangan yung basa no, na kawin kacinya benar-benar cel, nampak wet, orang kayu sebelah, pilih nampak. And so set cairan ulama presentation on Christmas program, dan nampak wet so ini mungkin senior dari cai so cuma pilih, dan katanya cai oh pasangan. Dan pacar-pacar uang menciapkan moi kelas. Kita songan kata-kata program dan Christmas. Bagi officers kan sang kawai dan kamu kamaran itu tawat. Hari ipang kata-kata kecai pang promo. Apang bulan so itu sa kecai pang mau pit tamek kecai tamek ustaz songan kata-kata nak kecai kanu itu. Mon kaput-kaputan sampai coach kacin kac-kacian. Kac-kac newasan o maray. Ayayin maray no, nabil kata maray ng sangka. Song paros kasilin o linganin. Anit siyapin pupula nagamas. Agamas solaran di maray ng coach. Puro-choro-chanti may aute. Kalau coach kacil kupureta, nagamas ang kurangan kukuno o marainan no. Pain sa kulma maraino, mayay coach na. Kacil huyara masala, kwen chongki tipan choy sampa. Next page ng Kaskuhl bang matakan sa watch kosoy natuwan chonlang o mail. Mary babolong kong
Kauno kach remui o kachin katay komutan. Komde perkimepot. Kung kailangan ng poch, mautan laut rin. Kontan kasayanta o naitsukiyanta kutsakan na kontan kachkiyong marek sisis. Epan lapalap o epan maranti sa puliman poch wakadapalapil. Kasapan sang merit. Eri yet sa puliman taon lutungay uyang-uyang yet tuwan makong masan. Merio sosa parmasen kolan petrium kasal Santi. Rumurin mo posoy parmuyamoy. Mary na check yung posoy. Ngay Mary, niyay kilang tamagay ng tiyonda mo, isalo kita ko wala. Akbaran o bagol ipayeti, niyay pay kilang serisisis. Mapan uya kono o kamagain pen sa pakol. Kuliapan sila pensip. Ngayon pen sila pensip po. Sa pinangatala pala, magayon na si Socha kilang sang nas. Kapuriya mo yun. Magayon mo sang nandan. Abniyach kiyang serisisis mapan uya na son kono. Kopin kamagayon niya ta sangka. Se socha chokatisang aaj katkatuna coach. Page number tayo. Posoy Simeon Noana. Ngay Simeon, makinyang kaskasik komor Penisleya. Iyalecha seriyo, wakata o kapakatuna coach patpachowan. May nga ikaw. Kung kachin may tala sa pun mo mulato and patpachoway ni Pagol. Tuwan mo kung kachin inaw kita. Kung pawan me say kach kilangyo sa pun mo mukono. Magay neo men kamagay ni men rocho-rochaka. Kosoy sang on lalokong. Ngay men on lalokong po. Ngay o yangayikan kilangata usu kasalileo ni mesendang. Namagay lingan sang usun caikan koros mesakit pacowan ler. Sa itawan na usuho o tiyang magay melelo yay serisisis. Sa pacowan tiyang at kisakis coal, incense o wakoma. O pot coal, pero posoy bansang sisis niya lautman. Ngayon mamagay ng sampa. Memang nagkakitawan niya ito, kan anki magay ng no, o socha kan waway ng rochoroch. Masa ng luk, bansang ng pugan mato, ilalaut limaw, itutuloy isang payo, isang uwano. Jesus, masa ni makumay, makamagayan ka sampa. Ewo mo sampa watan, o pay ko sa nantinan, pintuan kosi. Eriyay let's numuman pamumatan niya tayo rongorong kusoy ben magain. At tayo rongolapan paruas, eka CGP, sisis yay man magain niya. Muy buen bilete suewe. Era kumay kunang na tayo program mini parisilu. Dat kakachipil palipayo, chapil page. Kasaleta pileka kiran kachaman masih kay dober marain nasibiak na buksarawiyan. Kaya kumay kakita daw di kiran buksarawi chapin page o watliki yung sarita na yung watliki. Apita ni Melen muy parecido introduction kasi ben kauno coach na marain. O marain no ben miyeir mon kapuro ko pensanta. E kaya pakichay buyako na sa kompo kay kauno. Mona kapigata usu maram o kachetin aminan rocho apso. Ben buksarawi masin na kauno coach marain. Era que tinha deu e aqui cá o nome menino na rocha mon
Kapita dan São Carlos. Kauno coach me marain. Iyan tak kasempal. Kuma São Carlos kan di buk besengo o ola. Kauno coach marain che. Iyan tanan moyen ran pukant. Isese kumain api kenda roch pak chocho. Kapin kilang news utan kamasa tuya. Mawin wasa. Kilang ganay kisen kanimo. Rocho wasa. Yeche. Akilang nan pinene. Soche iyo pen yeche. Yintame ab esong roche. Kajen me apachka. Pain ceases iputi nan mui apon. Pain armasinan sa roche utan lokolongki mui rom. Utan kajen mui mak nungay na ceases iputi anso. Ikarbe yenta ma pichay pan kayan pinay chay sa ripalituan esto pangunan pichay utan iyong nabay ceases niyay maray. Sote elmen de merot choro kak kamaray ni aramas dikin ceases. Now when education kak on anso kus chiyak kak kamaray ni pichay on anso kus. When pinene kak kamaray ni pichay on anso kus kaden sote at the end of the day, mag-child given a sa child, kaunoche. Pero magayo mga kichalimutan din yung kauno. In the first place, kichalimutan barangay, momorgi, o kapugi that we are allowed to live as children of the night. Iakchen rong patak rancheo, one paranita, Jackie kayan kinechay sa rito ni mong chocho, ni behavior, ni manners, ni tiyak, ni education, apin na teenagers kriyaman. Ay damin na Kaskuhl kinarayt song chorus, song ibang parada, they're not prepared for. Pero may biyak na kayo kasampan, agamasan kak men o rong nilang kawan. Agamasan men iyo ang agamasan kenda may iwas na may kaktiyak. Marami o kapon. Ang kalangan kalangan mo, ikaw mo meron di child sa batakan sa